Izy ty moa miazakazaka ny toedrara atsika hikoragna Madagasikara fo mikoragna resaka événement misy amizao fotoagna zao nagnamafy ny antso député Gaskara sy zaro conseil municipaux ao Antananarivo mikasika ny etsika ho atao amin'ny azafady etsika ho atao amin'ny le 25 ho avy zao nagnamafy Gaskara ka eto koa moa zao satria io moa tanindrazana iaramanana firenetsika jiaby io magnamafy koa ny afatra zay fa nalefa ny fikarakara ery Gaskara sy ery Baba mbola magnamafy koa za eto magnano antso avo amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo na le mipetraka Antananarivo na agny amin'ny faritra rehetrarehetra agny ho anao vahoaka izay mahatsapa ary zay iarany ny délestage iarany fahatapanorano manainga anao manainga anareo manainga atsika rehetra mba hitsangana amin'ny le 25 io haneho atsika haneho anareo ny firaisankina hanehoana ny tsy fahafaliana mikasika ny fahatapanjiro sy rano satria io jiro tompoko zavatra nakoro io ny fototro ny iveloman'olombelo ny jiro sy ny rano efa tsy misy zavatra tsy mila jiro amizao fotoagna zao ny karazana regny sakafo isan-karazany satria ao ny zavatra congelé simba avyo avadibadika ny resaka fa hoe fanapozinana ara-tsakafo tsy misy fanapozinana ara-tsakafo zany fa ireny zavatra surgelé regny azon'ny jiro tapaka lasa simba satria midécongèle izy avyo mikongèle ndray mandeha midécongèle simba robaka ny fiarian'olona robaka ny zavatra alafo robaka ny appareil agnatin'ny tokantrano tsy zavatra tsy robaka rano agnatin'ny 3 andro misy tsy mahazo rano ny vahoaka malagasy mare jaly zegny ry avako aby mare jaly zegny agnatin'ny 3 andro tsy mahita rano mare jaly zegny tsy mbola misy jaly karaha zegny izy ka tsika ndraiky nity mbola tsy tetry mbola tsy maneho atezerana fa mbola ampandrigna am blabla hoe mareta kely efa mitsakaraka vaolagna mpitondra fanjakagna mareta kely efa tsisy mareta zegny tompoko lasy tompoko vavy eto eky tokony fotoagna lera 7 taogno tsy mahita vaolagna ny rano 7 taogno tsy mahita vaolagna ny jiro tsisy mareta eky io karaha vady fa leo isaraka io efa tsy azony tambitamby eky boka vadigna karaha zegny ataony karaha vadigna fona izy hoe vadigna karaha tegna fa leo hempaka na tambitambezinao na vanganao boina izy fa tsy pody eky karaha igny koa boka io ataony zareo zao tambitamby mareta kely efa mitsakaraka vaolagna efa tsy azony tambitamby eky atsika ampy eky zay ampy leo fa mpagnategna poakaty leo vandivandy ampy eky ka mitsangana atsika jiaby ampy atsika ny favoany itariky amy resaka délestage amin'ny fisiana rano efa tsy rary intsony na olo zao fa tsy masaky mandeha mangiry fotony efa tsisy rano agnatin'ny WC efa tsy masaky mandeha mangiry efa tsy possible zany raha tsary nisy ka ho za hoe
antso avo ataoko ary fagnampiny zegny satria le raha zegny mitoucher tout le monde. Donc zegny magnano antso avo amin'ny olombelogno rehetra, na maramila anao, na civil anao, na directeur anao, na iza anao, ary indrindra magnano antso avo aminareo mpitondra fivavahana. Anareo baka mpitondra fivavahana, fa le olo mivavaka ao vahoaka, le voaka mivavaka ao izy tapaka jiro, tapaka rano, mijaly jiro, mijaly rano, sahirana. Ka raha tianareo ny vahoaka izay miangona aminareo, raha tianareo ny vahoaka izay taritinareo, mba magnarava vahoaka, ampionareo koa vahoaka satria mba agnatiny misubira fatapany jiro sy fatapany rano ianareo mon père sy pasteur. Mba mitsangana koa nareo satria ondrinareo le olona vahoaka 30 millions io ondrinareo. Ondriny agny amin'ny katolika, ondriny agny amina protestant isan-karazany, ondrinareo ampinareo ny vahoaka. Fa tsy hoe faly à l'église mampagnategna fanjakany lanitra, fanjakan'Andriamanitra. Ny vahoakanareo ambony tany aty fa mijaly rano, mijaly jiro. Ampinareo ny vahoaka, agny ka fagnazava magnaraka agny ka mbola misy jiro, mbola misy rano agny andangitra agny, agny ka fagnazava. Fa ny eto ampinareo ny ondrinareo. Satria ho an'ny olo jiaby anareo ray aman-dreny mba toananareo fa hoe tsy faly koa nareo pasteur, tsy faly nareo mon père, fa maty jiro, mijaly ny ondrinareo. Ianareo mpandraharaha, opérateur économique, mitsangana magnampia vahoaka satria vahoaka nareo. Ianareo étranger mipetraka Madagasikara, mivoany trano ampio ny vahoaka satria rehefa mipetraka amin'ny toerana anankiray, na fotsy, na mainty, na chinois, na vazaha, na américaine, ce sont des peuples malagasy mipetraka Madagasikara. Mitsangana koa nareo jiaby, maneho fa tsy fafaliana ny fatapany jiro satria ireo mpitondra aby reo mandeha amin'ny tany misy anareo agny tsy tapaka jiro agny. Mitsangana nareo jiaby, pour tout le monde ça, pour tout le monde. Satria fa tsy rariny, c'est la révolution, fa tsy rariny. Ary nakam efa mbarako solution vlog tsotra ihany, marina hoe fitakegnany jiro sy rano, fa le ihany rajoely fa tsy solution intsony. Régime hoentiny sy ny tsy kristian fa tsy solution intsony. Tsy azo antegneny, miala zany. Magnaraka hitako video nataony député Diego, satria anakroa izy zareo fa zokilahy bora réglage. Tegna misaotra anao monsieur le député satria karaha igny ataony député mahazo ny raha. Na maro volagnan'olo mandalo à gauche à droite mba ny sasanao hely izy tamin'ny kabarinao teo. Misaotra anao satria izy io ka raha ka tsara, raha ka mety isora. Satria nilaza izy hoe am'le tsy fanekiny ny fagnanaovagna zany hoe tsy haiko gymnase Arena atao à Diego fa oravagny zegny stade municipal ary atao gymnase Arena zegny. Ny teny bora réglage hoe tsy maneky an'izany satria tsy gymnase izy ny raha ataotsika hoe mampijaly avoakany Diego fa jiro ndraiky rano. Bravo monsieur le député, zegny ny asany ma député ary zegny ny andrasan'olo amin'ny député. Ka misaotra anao monsieur le député fa mafinaditry ary tohiza satria raha manohy ohatran'igny, raha mikatsika ny masoany vahoaka tsy maintsy derrière anareo foana, afara anareo foana ny vahoaka manosika anareo, manohana anareo. Fa ny fanjakana efa orava io, ny fanjakana fa tsy mahita hevitra io, mbola misolelaka ny mpisolelaka, de vita ka misaotra anao satria tsy ilainy vahoaka gymnase zany, jiro ndraiky rano. Zegny le problème, afa ny zavatra ilainy vahoaka
afany mahamaiky ny mpitandro fanjakana karaha olo mamony lobaka anao volagna raha hafa amizareo raha hafa raha volagny zareo karaha iny tsy besoin ny vahoaka zany no jereny le mpitondra fa ny vantara hoe itsika na vita gymnase non tsy raha ilan'olo an'izany kibonazy mila voky traonazy mila mazava mila miasa izy rano andokisagna rano isaigna rano nasagna vody zegny raha tadiavin'olo zegny fa tsy gymnase zegny azala zaho koa zala tsary nahita fitoragna karaha tia tsary nahita raha ngo zay niaignako zao tsisy karazagna olo tsy korakoran'olo tsy mivolagna hoe tsy mahasoa ny korontagna tsy mahasoa tsisy fa manao ezaka fitondram-panjakana anga mahasoa ny vahoaka jiro tapoka io mahasoa ny vahoaka rano tsisy io non sezinareo atahoranareo tsao roso tsao rongana tsisy olo tsy mivolambolagna zio non efa tsy azony tambitamby eky ndraiky nty non tsy azony tambitamby ary ze gasy mbola voarebrebe mpitondra avolavady de cerveau tsy sandra mampanjary izy ze raha volaniko e ze gasy mbola voarebrebe mpitondra mahazo volagny sy ny tariny adigna jaly tsy sandra mampanjary izy olo fa reraka Diego ndraiky naty zala ndraiky naty anareo misy volagna amboaragna gymnase piasan'ny secrène mijaly secrène maty c'est la honte pour nous atsika vavatra la honte premier ministre zany olo avy amitsika agny avavaratra secrène maty nefa raha lainy directeur secrène averiko ndraiky premier ministre olo avy amitsika agny raha lainy directeur secrène maty c'est la honte ça jusqu'à l'université de Diego ry mbala anabaviny zareo ny tantana zo agnatin'ny firy-taogno université maty averiko ndraiky jusqu'à université de Diego anabaviny zareo anabaviny Cheikh Christian ny sang université Utari tagnatin'ny taogno manoro Anta Cécile université maty tout en ruine asa izy zao iraha la Dalvis ny volagna hoe sorany 11 candidats mitovy amin'ny université nay ahoana université tsy koa zandry la na prison mbala manjary non c'est inacceptable non tsy zavatra ilagna tsisy raha ilagna fitondragna ty tsisy tegna déçu ary tegna empaka tsisy raha ilagna fitondragna ty tsisy ary fa naveriko miangavanareo mba basy le fisolelagna hoe fa afodiery vavanareo fotony ny vahoaka ka zala tegna fa débordé anareo ny cible voalohany anareo be vava miaroaro satria vahoaka fa tezitry anareo mba mankadala vahoaka fa tezitry tsy mila allergique mihitsy allergique ny andrajoely zany efa tsy mila an'izany olona tsy mila mety sa tsy mety ekena sa tsy ekena non ka mitsangana olo jiaby mba evitany io fa izy ka mbala hoe idoko agnino tsy maintsy ampiorooro foana zareo iteny hoe itsika tsy nazoagna lalagna tsy mahazo alalagna tsy mbola nesy ny grève nangataka lalagna zegny nangataka lalagna ve iandrajoely tamin'izy nagnongana ravalomanagna tsy nangataka lalagna izy leranao magnano raha tsy manjary olo ty grève ke mila mangataka lalagna mais non tsy mila mangataka lalagna zegny fampilazagna ny atao
ary ataotsika ataovanareo disavarin kalo adala zegny lemo ka tsy foaka tsy miala io misy agnarany magnagny baka kalo agnarany zo adala izy mandisavary i tsy miala io lemo ka tsy foaka ataova kara zegny lemo ka tsy foaka tsy miala io atsika tsy voly koa tsy miala io ro io olo hempaka zay olo mangia agnatin'ny togno ankalifahigny tsy vita agnatin'ny 30 taogno ataoko agnatin'ny 5 taogno za tsy ala eto raha tsy mahita solution afaka telo herignandra fa mandeha ny jiro afaka enom-bola valo volagna tsy misy solo délestage rien n'a changé olo fa tsy mila zegny dinaka tafandriamandry aby atsika jiaby magnaraka koa marigny mety mbala misy te koragna fa izy moa zegny marigny zegny misy mivolagna hoe mamboatra prison io mameky izy oui zegny baka le volaniko zegny magnano raha tsy ilainy vahoaka magnamboatra prison atao magnara-penitry za to fa nivolagna hoe bonne nuit aby fa za namaky commentaire igny karaha nisy raha ino nampitana za io koa marigny zegny le volaniko le besoin ny vahoaka tokony igny tanterahiny fa niny zareo zay raha itretiny zareo agnatin'ny lohandro ao prison marigny ilaigna ny prison fa tsy io lara-pamegna efa nisakanan'olo téléphérique zegny combien de millions d'euros téléphérique tompoko lasy tompoko vavy mava olo agnaty jirama zany agnanaovagna karazagna hoe le fomba rehetra mba ahafan'ny jirama miarigny vola be nge tsy haiko 161 millions d'euros be 180 millions d'euros téléphérique vola be nge zany mava olo agnaty jirama zany fa tsy rarahigna nisakanina fa tsy mety ary zay boko za mivolagna hoe ianareo zay mpagnaradia ny filohan'ny radioeligny mihitsy ny tegna mpamadiky tanindrazagna tsy andry radioeligny loatra mpamadiky tanindrazagna izy nge olo anankiray ihany zay raha mandalo agnatin'ny jerinazy hoe atsika agnano téléphérique fa ianareo izay mpagnaradia raha miteny hoe monsieur le président noho ny fahasaranagna misy noho ny zavatra misy angamba tsy mbola ilayntsika téléphérique monsieur le président fa